Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Menteri Ketenat Kampen Roysor, uba Hamlet Sandoling hakasngin ng kongjong katayaw ka kandai trik ulaber arhajar arpo. Ulapli ya Kawei ka kamra ying Skul Hashon Roy, Basad Higher Secondary School, Lummawbah, ya kabalatay Lyngba ka MLA scheme arhajar khatpra arhajar kakandai, hapo ka Special Rural Work Program. Ya kani ka kamra ying Skul na kabanta Kawei ka kelas, latay hakador sanlak tingka, ya kabalaong, kalong ka jinggerku na kabanta ka Shon Roy Basan Higher Secondary School, kanang maanlab an penjanai syu-syu ya ka jing-a jing kai hang ni namar badang don ki jing don kam na ka benta ban kampen bha bat pinjanai ya ka jing a jing hikai la bu ka tu ka ni ki mat bala pensingau show menteri ubalong ha ka jokapor u MLA ka Milliam constituency ya ka ba la puli da ka administrator joka Skul ikong ladap lenwar ha ka ni ka memorandum la kerpat ikinong ya rapisa na ka benta ban shna ya ka jaka letbar ka babyang na ka benta kinong hikai bat kinong tre joka Skul ka jaka ya lekai playground na ka benta ki khna puli pre primary kenthop lang ya baro ki don kam kum ki miet ki shuki ban penyar shushu ya ka library ka science lab ka computer lab baru ka umdi sakawai ka basngau don kam ka long ban pen bhano ya ka madan ya le ka jong Skul ka badon ha parmau ha ka badon kam ban shnai ki nala baru iki jaka shong pet ka ki babyang Hakanis ngi lai don lang ru rang ba shnong ka Lummawbah right saukur nokse uba Everest thank you uba SS where member jong ka managing committee ka president jong ka managing committee ikong ridap lenwar uba KW nongrum president jong ka board of trust kum ju headmaster jong ka Skul the memorandum to Sri H. Dolin, Minister of Municipal Administration, Urban Affairs, etc., Government of Meghalaya Shillong. This is from the Secretary, Dr. Mrs. Risawan W. Thank you, Secretary Managing Committee, Swrp Secondary School, Lummawbah, Shillong. Subject: Request for financial assistance to construct proper toilets for teachers and staff, a new playground for the pre-primary students, to upgrade library, etc., and to repair the school playground at Parmau, Lummawbah. Honorable Sir, I would humbly like to bring to your kind notice the school and the school playground at Parmau are in need of many repairs and improvement. In this connection, I am putting forward to you a request for financial assistance regarding the following. Number 1, construction. Construction of proper toilets for the teachers and the staff of the school. At present, the toilet that is being used by the teachers and staff is quite small and insufficient. Number 2, a small new playground for pre-primary school children, a separate playground with some playground equipments for children in a pre-primary section is needed. Number 3, teachers' aids and furniture for the pre-primary classes. There is a need to more chairs and desks as well as some teachers' aids for these small children. Number 4, upgrading the school library. The library has some collection of books. However, the collection needs to be improved. It would be of a great advantage to our students if the library can be digitized as well. Number 5, upgrading the science lab. At present, the lab has no facilities for running water. New equipments are also needed. Number 6, upgrading the computer laboratory. More computers are needed in the lab so that the students can learn how to use the computers. Number 7, improvement of the school playground at Parmau. The fences, drains and guard walls need to be constructed so that the drain water does not flow to the playground. Further, proper seating in the form of stands are very much needed to be constructed in the playground. Na kiwapun ki jing amno jing jonga nado kan suara kana nang samla kalau panjang yek ba hati bobol benda. Pada Kawei na kita kijam nuk juga kalau banyak panjang yek Skul. Barang itu Skul kedai burlu ke Jabing ke Donut jong sengim jengi prim. Genulak mati sengim jengi lembang yok Skul Lummawbah.
ngajong nu nagi por pun Swrp nu bonyo banera ke skul di pisu tu haki por pun Swrp pumuburi kalau banera baru kena rikti sekolah ke skul ndai dari jenis ni bre ulai rap ulah pencop inga pi bila pencop na po nonin po mulien bat na yo rakala ban pelorlong ya kita kecil juga banera ya ke skul bat ngani tu ipi arsne mata dadak pura kecelong emni ke jonga bat hakadi ki arsne na ko apa itu ipi de pasai ke sarkaru kerja mangkarpang ke skim ke belum arkur dan namta uwe UMD. Berkini ke arkur ke skim Lyngba ke special rural work program. Ke baik syau emali menerap yang strong kita ke skul fair apa konsumsi. Badan baik ke skim ke Lyngba ke ong emali menerap man asnem umdai menerap tang chisit sasnem tang syahpor election man asnem yang menerap yang kegabah kebah lemang ke sarkar dengan sohben bagi sistem kebenkong ketaka SRP kat peraka kendai oleh menyerap ia kebun pak strong kita per bagi dengan skim ba IP tas ngilu ia di classroom lu kedai dan bagi skim job ke kapra kat kendai di mana kini ngelapot ya ke report hantai po office janga ya jerkam jipeterkam ya kini ke SRP namar gaong ipa kita ke tip agar kita melaporkan ya ke skim namar dah persoalan yang ini abang trainer kam trainer tak tiba kuat tak tiba syai kebelang transparan non juga hero ya tiga atur ke bar juga kapra kendai lepas terkamu barhoi barpam ni tak bakal syutu kemudian wasnaru kerja video klip ibulong hakdur jangka dokumentari kaki bangerap laring dur tu bad borok ki pelepet na blog kina pandai ke RTI kumnu baham ipentekam yak skim arja ka phaka kadai na blog pla nyo ya borok detail bad mendaru ngasa submit saya kini ka ketiga dokumen ka blog haka jingrendur baik-baik kan subuh maai jirap fokus nong Lummawbah kita kan dah kedur kalau ai yang dia kena basnong ngerap apa meliam ngerap apa nompir tetap apa ki ngapli ki Swrp ngapli siki apa ki tenten di situ maka bersih mata belak penting dah situ dong imak bersyukur tekan ya ketir ke kam kabelian sendiri abang alek beri kumpul dengan bah kita menteri ke bang apli kawanra yang tadi syariat berpak belian kumbala keren lalek kumta dia kata ke skim juga kapra kakak kendai dia dapat tak ke skim pada jong tosnya kak kendai apa kakak bantu ibi ba sahaja nak sispa kalau perut yang bisa penerap di sekolah mati itu kami lihat konsumsi kedai konsumsi kebelahan apa ibu bak di sekolah ngan supaya tak pos kejong pioniru umlah perlong pun pak apa yang kepong i membuka buat ni hangte po skul sehingga berlalu ga on panai aku apa sunshine secondary school ru hangtu sekolah kita skul po beli lup jeru mata kisio di classroom ke sodor sekolah keluar di skim fair bak kada amut maksudnya baka pisah ke bawah pro pangayok skim bolong bantai ke skul hak lagi jaga hoi ke situ ipa dengan kami jengrap basimat jokir kita kami kata mereka menerap man wei man kawei ke kelong ke aku romla mereka jenglap juga menerap di skul kemudian kecimotor le siapa iba kemudian ke skul nonta dia kecimotor di kena kelas nonta ini man kesnya kelong junon ke por siapa ke por Nah, guys, itu
Dan orang dapat mana pun ada seorang masuk. Setiap kes untuk kita dulu yang mengajar.